N'wamurima Protection Services Security and Training. Loko lava ku leteriwa mayelana na security a wu lahlekangi. Hi trainer grade E, D, C xi katsa na SIRA, grade B na grade A. Hi endla na SIRA application, SIRA renewal, SIRA annual fee, certificate reissue hi mintsengo ya le hansi swinene. Kuma vuxokoxoko eka 081 764 0279 kumbe tana e8160 Winnie Mandela Zone 8 hi xitarata xa Palamende kumbe e169 Matamela House number 56 Mosupa Street hi le Sosville kwalano. N'wamurima Protection Services, mintsengo ya le hansi i galo. Hi le ka G1 Solimakamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Gondi Boy i swilo swa xiyimo xa le henhla. Siku ra namuntlha i jaha ra kahle ra ku koma i thula ndzitha usuka la ka Mavalani mfana loyiwani mavito ma yena ma mampela mara u a ti thaku ri yena Gondi Boy ra music. Gondi Boy i man role model ya wena. Okay, info andaka loko ta va humese risimu lera ra ku swa tsakisa n'wana ngo yo ku fikela sweswi i twanga ku le gonyeni kumbe i twanga ku le ku chikeni. So loko ku le ku gonyiweni matimba man'wana ma kuri kumba ngopfu ku gonyiwa tsava ya skopa ku gonya ka ku tikeriwa kumbe ku ehla ka ku oloveriwa cause ku gonya ni vula ku i le ku humeleleni kumbe swi swa we swi ya swi kha swi tlhelela ndzhaku. Alright, no swi swa mina swi va swi kha swi khopoka just because loko ni languta lembe ra 2023 cause a swi ri ku tsakiseni so lembe ra 2024 a belo ri nga khopoki ri khopokeni. Hey boy, before hi nghena ka leswa swa swi khedzakhedzani lava ku interview ya hina yi khoma swinene hi nge se nghena ka swi khedzakhedzani leswa swa London ne why u endla leswa swa ku a nge i risimu ra belo ri khopokile i ri baka 3 wa ha ri stagini kan'we. Oh, okay. Like u ri baka tala like u ku a mi ri twanga kahle ene u nga ku wena problem ya tindleve since i be ngoma leyo swa tsakisa hi ku i tshama ka ku a ni mi twi swi vangiwa hi yini u repeat risimu rin'we loko u ri performing. Oh, okay. I ku risimu leri vaseketeri va rhandzaka i fanekele i nga va nyiki ntswamba wun'we va phindaphinda loko swi fana na le lomu matafuleni loko va hi nyike vuswa bya ma 85 rand hi dya ivi ku sala xevo ka mani hi phinde nyana hi swivuswana ivi se hi dya hi hetisa xevo lexiwa so loko byi hela vuswa lebyiya hi phinde nyana hi hetisa leculani leliwa leswi vula ku ri swi ni vuyisela laha ka ku loko ni va nyike risimu leri ri karhi va nandzikela so swi vula ku loko ri karhi va tsakisa varhandziwa na vaseketeri i nga va nyiki rona once va nyiki rona kambirhi kumbe kanharhu. Tikambi to tala ne ti na vacini why u ri hava lexi ni ya xi kombisaka timhaka ta ku ri Gondi Boy i ntlambi hala tlhelo i micini a xitejini i entertainer ku ri Gondi Boy yexe so vacini vo tala lava va nga na vuswikoti va ri swikolweni so mi kuma ku ri loko wa ha va teka hi minkarhi leyi ya va January, February, March, April swo fanisa na sweswiya u kuma ku va ku hayi no i faila hi timhaka ta ku i famba na Gondi Boy ya ku cineni na ye so ni minkarhi leyi wa yo fana na va January ni va ni nga ri hava vacini bara December hi timhaka ta ku ri i minkarhi ya mikitsikini minkarhi ya busy na meka sure ku ri okay no at least ku va ku ri na 2 or 1 wa micini. I mani a ku borha ka tinkambi ta Xitsonga? Hayi ku hava lani borha ka tinkambi ta Xitsonga. Why? I ku vunanga bya Xitsonga loko ni karhi ni byi yingisela hinkwabyo ka byona byi ni dyondzisa timhaka ta ku ri okay no hi fanekele hi va hi kurisa rixaka tanihi maAfrika-Dzonga kumbe magasi. U na tinsimu tingani leti nga fashionini sweswi? Ta fika vo ma 8. Okay. Ni ta vulavula hi Suba, Ntsomile wo katekisa, swa tsakisa, Xilala, Swelekedum na Tisola, swa tsakisa, Mavoningo, Belo na tin'wana ti nga kwele ha mara a ni tali ku va ni kha ni tina because a ti va na kateko mara a yi suki vanyana ke le bom bom va rata li gapis
yi tshwala kumbe yi kona yi ko kwala ndzeni a yi sungula a ni tivi yi rini banyana ke ri bom bom va rata dikepisi banyana ke ri bom bom va rata dikepisi ngetela nyana ka pero hi va komba hi ku ha n'wana madala yo ke ri bom bom va rata dikepisi kambe boy liya yo ndzikiri i belo emavoneni a wu feature na DJ Mumba na Magigwana DJ Gift i DJ Gift mi yo swi plana ku voice ya do yi sound hi ndlela liya leswi nga swi vulaka timhaka ta okay montle ni vula ku swi swa ku endla nga ku yi hangalasa oh okay like for the first time ni feature na DJ Gift but the way leswi dinga yimbelelisa xiswona mina yo fika ni swi tsakela no ka hayi verse leyi yi paki kahle na yimbelele leriwa ri paki kahle a mi nga copy munhu kumbe ku n'wi encenyeta a hi nga copy munhu kumbe ku n'wi encenyeta ka vanhu lava nga tshama u tirha na vo hinkwavo hi wihi lowu swi twa ku ya leti mara dini olovele ku tlula mpimo ka vanhu lava ni nga tirha na vona hinkwavo ka vona leti ni di tivaka ku dini oloveleni Mpanyas the producer okay Mpanyas i munhu wa ku loko ni ku ni na ku recorda i munhu wa ku ni hatla ni n'wi kuma and loko ni ku ni lava ku layini leyiwa and loko ni ku ni lava ku ri no wo ni hoxa leswa swo penganyana a di swi aleli a ni ku na vo difa na vutsokotso na vona ka bandza da swi pfumelela ku ri ni nga swi hoxa ngomeni swilo leswiya ku fana na leswo swi ku mandisa ya wa ta xitwa ku nandiya u nga ku swi lo ku chayela tindleveni ta xo xisa lexiwa na ku twisisa ene swa kwatisa ka tinkambe ku aleliwa swilo ne mara ku na swin'wanyana ne swa fita ku aleliwa loko ni recorda album ya mina ya ku sungula ne a ku ri na days tin'wana na di-pa poem ka ri nsimu rin'wana ra Mugevisa tiku ene u nga ku loko leswi xini papa loyi loko a tala kaya a ngo hotela swakudya ntsena se i dya na makhandlela hi ku tolo ni n'wi tswini a byela mhani a ku tima khandlela ni dya se papa liya a hi rikhoda ka yona no a hi swi lavi swi leswiwa hi vuyi kwati ngopfu boy hi tshama kun'wana hala ne hi rhuketela kusuka leyi za hi ta fika la kaya loko kha ndi heleketa dakara diza leti ya mari namuntlha loko se ni yingisela swi twa a hi ta nyuma ku penya loko swi ri kongomeni yes mara leswa swa ku dzindzikiri swi ni tsakisi ngopfu ku ni nga swi twa ne ni twa ungaku a swi fita ku swi hleketiwe hi mina byeli wena ka se ni navela ku hayi ku nga ri mina nga swi hleketa mara swi va swi ri swa xiyimo xa le henhla ngopfu se ku borha sweswiya swa ku i hleketi swona ndi ya ndlela liya munhu a gina ku alela ku nga swi faki leswi so na swi twisisa leswi swi vulaka ku u ku nyika chance byala vanhu hi tinsimu ta wena ku lava ku va ku seketela njhani alright varhandziwani vaseketeri ni la mi ni seketela hi timhaka ta va mi kha mi yingisela mi kha mi tlanga ka Spotify na YouTube na all platforms hinkwato leti ti nga na music kambe lexi nga xi kombisaka timhaka ta ku ri mi fanekele mi va mi kha mi hi nyika support ku ri kota ku va na next year kumbe loko hi nghena studio hi va hi kha hi tiyimiseleni ku va ku recorda swilo swa ku difa na vutsokotso na vona ka bandza why u vulavula hi next year ka ha ri early so this year a wu na nchumu for December alright no swi vula ku no ka ni nga swi veka kahle early for December ni yo khomanyana swin'wana swinharhunyana leswi ni fanekele ni nyika varhandziwa ni vaseketeri just because va ringete ku kombisa timhaka ta ku a hi lava timbirhi tinharhu kumbe timbirhi kumbe yin'we ya ku va hi kha hi kota ku vuya ka ti-toll gate hi va hi kha hi hakela kahle lomu tindleleni ene u va na timing boy ne u nga loko endla tinsimu leti u ti endlelaka for December ne u nga specify ti-date because once u vulavula hi ku i ri nsimu ra Christmas hi ti 26 ri vheri huma moya automatically hi roxa loko ku i ri nsimu ra December hi ti 1 ta January a nge ri busy ntlangwini wa ka hina ku se ri vulavula hi December so u va careful mayelana na sweswo lava va lava ku buka va ku kuma njhani alright mina kuma ka number ya 071 84 26 876 mba akhoni ya msafu kumbe la ka Facebook Gonti Boy lo doma kumbe live kesha more fan na Mendere Matol Bororo Sas of Naria ka TikTok
wa nhlamula la and then na kwela ya ka cover ya kona ti ko tinambara ta Gondi Boy ndzi lomba kwala khona ni ya difa na vutsokotso na mnaka banta na tsaka loko u ba tindzimi leti mfo because na vapfundhisi va swi endla khoro vo xandra va petsa ri va aina ri va ya dorobeni va nga fanyani mthaka hi nga swi twi ku va vulavula hi yini mara hi swi hi tsakisa na wena swi le ku hi tsakiseni ngopfu he Gondi Boy hi khensi ngopfu ku va i tela ka channel ya matimba ya ku hundza ti-channel hinkwato leti nga kona la amsaveni alright akhona msa Akanani Funeral Assist, the best funeral assistance. Twana ku ri u nga hi joyina njhani wena ni nsati ni vana va wena laha hi nga pimiki nhlayo mi nga hi joyina hi 75 rand mi ya kuma 10,000 rand loko mi loveriwa kumbe u joyina wena ni ndyangu ni vatswari va wena ni vana hi 100 rand loko mi loveriwa mi kuma 10,000 rand. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo u nga tihlanganisa na hina eka 061 512 4250 kumbe eka email ya hina ya info@akananifuneralassist.co.za kumbe u hi vhakela etofisini ta hina 482 Cheapside Street akusuhana na Chipozi eka Malamulele. A hi pfuni swa minkosi ntsena hi lombisa na mali. Akanani Funeral Assist.